Ja sam u VIP-u i uistinu evo u društvu pravih VIP-ovaca, dvije košarkaške legende, gospodin Umerto Pjasevali i poznati komentator gospodin Slavko Cvitković. Dosta su nam rekli i trener Cedevite, ali i njihov sportski direktor Mamić da im je ovaj tempo ovakvih utakmica dosta naporan za njihovu ekipu. Ovo sada, ovdje u Zadru im je odlično. Tu se sad oni odmaraju i vidjeli se da imaju svježinu. Dakle, oni se hvale sa nekakvih 55 utakmica, ja ne znam zašto, ja sam imao 68 prijenosa od Evropskog prvenstva, evo živ sam, a nešto ima malo više godina od njih. I još pišem kolumne za basketbol.hr. Da, znači nemaju se baš... Imaju, naravno, teško im je. Međutim, kažem, sad je u ovom tjednu su samo kupovi, oni su lagano imali su kuparnika prvoga, danas slobodan dan, sutra lagašno, pretpostavljaju da je ipak lakše polufinale. Prema tome imaju otvoren put do finala. Onda... Ali evo, jasno, a i sad ste spomenuli kako u kupu u biti su ovo njima sve nekako lagana utakmica. Pa složit ćemo se evo svi trojica tu da jučer ona utakmica između Cedevite i Zagreba nije bila baš ugodna za gledat. Da li onda ima po vama smisla uopće ovakva završnica kupa, znači osmina? Ja mislim da je dobro, da je 8. Naravno da je za organizatora i domaćina to puno hotelskih soba. Međutim, sada kada su već svi ljudi došli i košarkaški klub i grad su to riješili, sada mi fali još samo nešto. Dakle, svi ovi ljudi koji jesu ovdje, da se suci nađu, da se nađu treneri, da novinari su htjeli jednu ideju. Dakle, što radimo do podne? Sam šetao oko kolovara. Ništa. U krožocima se priča. Zašto to ne bismo napravili u, ne znam, hotelskom foajeu ovdje, ondje i možda nešto iznjedriti? Jasno, da bude uz završnicu kupa bi još jedan popratni sadržaj, znači gdje bi struka možda dala i našla nekakva rješenja za iduće susrete. Što vi mislite o ovakvom završnici? Sustavu natjecanja. Ja podržavam jer cijela Europa ide na Final 8. Tako moramo slijediti te trendove, a za očekivati je ipak se neke dobre stvari u Hrvatskom košarkaškom savezu događaju. Jedinstvena kadetska liga je počela. Iz razgovora sa stručnim tajnikom Jokom Vrankovićem čujem da je do godine namjera paralelno mlađi kadeti i kadeti da zajedno putuju i igraju. A imamo model nogometa i rukometa što je pokazalo se izvanredno, ta kadetska liga jedinstvena na razini države. A ovo jednostavno ne može se preko noći u godinu dana. Zagreb je u toj situaciji koji je, ali moramo priznati pojavili su se neki novi umjesto Zagreba, tu je sada Škrljevo. Tako da ne smijemo zapostaviti našu ligu, jednostavno svaki klub mora naći razvojnu momčad, kao što je recimo Cedevita to pronašla dijelom u Zaboku, gdje je velika većina, čak i trener Perinčić je bio kod njih i tako. Smatram da je ovo dobar sustav, jedino možda nije pošteno, ali nije lako naći taj kalendar natjecanja da momčad recimo koja će ovdje osvojiti kup sa 4 pobjede je osvojila trofej. Jedna momčad Punta Mike je morala odigrati 8 utakmica da bi večeras igrala uopće utakmicu sa Zadrom. Eto, to je. Amo mi se maknut sa kupa i amo na nešto ležernije teme. Pa, Neću vas još pustiti. Evo, vi ste često u Zadru. Jeste se vi preselili? Radi se na tom. Evo sad me jedna gospođa pitala jesam li kupio stan. Međutim, ja sam pitao zna li ona cijene u Zadru. Sve što je ovdje u krugu 50 km je strava. Sad će se početi u Zlatu, vjerojatno onim štangicama plaćati. Ali dobro je da vas evo gospođe još zaustavljaju. Ovo je, reći ću vam, kćer mog jednog davno preminulog, sjajnog prijatelja Ćoće Tlačića i sa Ivanom se znam dugi niz godina. Ćoćo je ona osoba, ako ima mlađih gledatelja koja se pojavljaju, prva u mom filmu na kojeg sam strašno ponosan o Kreši Ćosiću, kaže Ćoćo, Krešo je bio čovjek ispred vremena. I to je ono što svi mi zapravo živimo sada ovih godina i to je zapravo sukus koliko je genijalnosti u Kreševi. Evo, recite nam i vi prije nego odete komentirate utakmicu,
Da li se danas igra možda bolja košarka nego prije? Svakako drugačija, to je jedina istina, atraktivnija, ali moram priznat, mi koji jesmo dovoljno unutra, nama se je neki puta teško znači što se igra. Za laike, ja mislim da oni pojma nemaju kada recimo Zadarci Bona igraju, da li je ovo ABA liga, da li je prvenstvo, dobro, za kup se zna. Očito je neka pravila su unaprijedila košarkašku igru, ali po meni neka su unazadila. To možemo vidjeti i kroz Euroligu. U svakom slučaju interesantnija je ta igra jer puno slučajeva ima kada momčad vodi 20 koševa razlike, nepunih 10 minuta do kraja, čak i u Euroligi se rezultat mijenja. Što je nekad bila rijetkost. Kada si vodio 20, utakmica je bila zaključana. Mi u Zadru koji smo imali sreće gledati te 74. 5. mi smo mogli uživati onda u igri, ali vjerujem da i današnja djeca i publika uživaju vidimo itekako to. Evo i danas su došli navijačka skupina iz Škrljeva koji su se doslovno čuli u cijeloj dvorani, iako ih je bilo jako malo, o Tornadu ne trebamo niti govoriti. Slažete li se vi možda? Ima nekih naznaka. Moj prijatelj je, kad sam mu se pohvalio nedavno, a prijatelj se zove Mario Zorko, glavni urednik sportskih novosti, dakle, kad sam mu se pohvalio da imam 50 godina od prvog objavljenog članka, on je rekao, znaš šta, za 10 godina će ti to biti rekreativni sport. Neće, valjda. Evo, baš te skupinice i ta činjenica da smo vidjeli Škrljevo, s kojim smo onako gledali sa podsmijehom. Neka dečki rade, neka se nešto događa. Zabok, evo, rađa se možda, samo da se ne uobrazi, novi dobar trener, Peričić. I to je normalan put iz jedne male sredine da raste i on i ta njegova sredina. Pa će onda valjda se, nadamo se, nešto dogoditi. Samo se moraju ove 3 kategorije, dakle Europa, FIBA i ABA i Hrvatski savez usuglasiti. Ne možemo igrati, možemo ovdje imati 8, ali u prvenstvu možemo imati 8 jer je 50 razlike. Dakle, 8 u hrvatskom prvenstvu, ne proširiti ABU, 12 je dovoljno, onda će i ta CDVita, hoćemo li ubiti tu CDVita sa bezbrojnim utakmicama? Štako? Tedeschi kaže ne, više nema novaca. Dakle, da jedinog Europejca zaštitiš da ipak mogu preživjeti. To je sad razmišljati o svim segmentima, o Škrljevu, o CDViti, to je širina. Hvala vam puno. Evo vidimo da se ovaj VIP, to je inače kafić ovdje u dvorani Krešimira Ćosića, polako prazni, što znači da za koju minutu počinje utakmica. Vas puštamo da idete komentirati, a mi ćemo s vama na tribine uživati u utakmici, odnosno gradskom derbiju. Vas pozivamo da pratite Basketball.hr, redovno čitajte i naravno kolumne našeg gospodina Cvitkovića i pratite nas naravno na društvenim mrežama. Na festivalu košarke. Na festivalu košarke. Toliko sa Višnjika. Hvala lijepo.